Urganch shahrining eng tepasida, toza havoda, tinchgina joyda yashamonda birgalar uchun zo'r taklifimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hamma yaxshi niyatda joy olamanda birgalarga aynan shunday elitli domlardan nasib etsin. Necha elitli domda tursan desangizlar, doğrusu o'zimga yoqdi. No'si yoqdi deysizmi? Ya bir yashash uchun no qulaylik kerak bo'lsa, ishdan topsangiz bo'ladi ekan. Birinchisi hozirgi kunda nima bo'ladi? Parkovka muammosi bo'ladi. Bedayna parkovka muammosi degan narsani unutasiz. Sababi keng maydon, eng zo'r joy ekan, bir nima desam, ishdan xarid kelasiz, uydagilar masal bolangiz aylantiring deydi, to'g'rimi? Eshiklardan chiqsangiz, Shovot kanal bo'lsa, shu dazatib aylanib yursangiz, bu ham bir zo'rku, to'g'rimi? Bu ham bir komfort. Uchinchisi esa pishgan karushdan solingan dom bo'lsa-nang. Ko'pchilik hozir gazoblok ekan, bo'lmaydi, pishgan karush yo'qmi deb so'raydi. Ina sizlar uchun pishgan karushdan solingan, ina shu domimizda 1 emas, 2 emas, 3 emas, naqd 6 dona kvartiramiz sotib chiqdi. Xohlasangiz 1 xonali, xohlasangiz 2 xonali, xohlasangiz 3 xonalisi. Eng kichkinasi 72 kvadrat metr ekan, eng kattasi 107 kvadrat metr bo'ladi. Plus, qaranglar, bu yerda ko'rib turganingizdek parkovkasi taxlangan. Bu yerda yana musor tashlash uchun joylar oddiy taxlangan. Endi bu domlar orasına giradigan bo'lsa, qaranglar, Dakansa podyezdlardan mashina girib bormaydi. Bu tarafda o'zi beklab qo'ydilar, sababi oran tarafdan girish uchun shlagbaumdan o'tiladi. Ya'ni bo'lar bo'lmas odamlar girib chiqib turmaydi. Yopiq zonada joylashgan 24/7 охрана o'tiradi. Ham bir kamera bilan polni bir nima desam, bir ko'riklanadi. Hozirgi kunda kerakli narsa, to'g'risi. И plus balangizdan orqaga chiqarasizdan o'zini deski plashatkasini o'ynatib o'tirasiz. Bir ko'mishlar bilan guring tashlash uchun joy bormi desangizlar, bu albatta kattagina besetkalarni ham taxlab qo'ydilar. O'zingiz ko'rasizdan bahosini baraverasiz. Uji domlarni orasına girgan vaqtingiz, ya'ni bir Toshkent atmosferasini tushganning bo'lasiz. Chunki desa Xorazmda hali bunday baland chiroyli taxlangan yer yo'q edi, to'g'rimi? Endi ko'ribsiz, citylar qurilib turibdi. Bu yer uji bitgan, 100% dokumenti tayyor. Eng zo'ri aytib o'tganim, har bir kvartira o'zini gazi tushgan bo'ladi. Qaranglar, aytdim-ku, dik podyezdlardan ham mashina yurolmaydi. Bolangiz misol bemalol o'ynab yuradi. Bu tarafdan nachundasa yana yopilgan bu yo'l. Qaranglar, polni yopilib turadi. Bu yerlar ham asfalt etilgan, chizilgan, standart bo'yicha hamma narsasi taxlangan. Misol kim aytishingiz mumkin, vajak kelsam nedan kiraman, skoriy kelsa nedan kiradi? Bu tarafda shlagbaum dutda охрана o'tiradi, bemalol bu yerdan kirib chiqsalar ham bo'ladi. Detski plashatkasi ham kengina qoldirilgan. Bu tarafda bir besetkasi, bu tarafda bir besetkasi ham ustanovka qilingan. Aytib o'tganimdek, xavfsizlik taraflama, xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. Sababi ham yerda kamera bor, охрана bor. Xullas, hazratib tinchgina joyda yashaman desangiz, sizlar uchun zo'r variant chiqdi. Keling endi kvartirani o'zini ko'rib chiqamiz. Va albatta 10 etajli dom bo'lgandan keyin lift ham ishlab turibdi. Bu ko'rib turgan kvartirangiz 106 kvadrat metrli kvartira bo'ladi. Hozirda ko'rib turganingizdek devorlari polni, shpakulovkadan chiqqan, giraverishda shunday kengina o'zini koridori sizni kutib oladi. Plus chap qo'lingizda birinchi xonasi, yana keyin ikkinchi xonasi yana keng etib tushilgan. Va albatta birinchi xonada balkon ham bor. Balkon ham keng qoldirilgan. Hazrat foydalansa balkondan chiqqan Shovot kanal yo'lib ajoyibgina bo'lib turadi. To'g'ri o'tadigan bo'lsak, sanuzel uchun joylari qoldirilgan. Sanuzel ham kengina bo'ladi. Va albatta bu tarafimizda yana bir xonasi bor. Ya'ni bu kvartiramiz umumiy 3 xonali bo'ladi, lekin eng zo'r joyi ina sho'ri bo'ladi. Sababi tana joydan bu atmosferani topolmaysizlar. Qaranglar, kengina panoramli oynasi tushgan. Aynan shu oynadan Urganchni polni ko'rib turasizlar. Shovot kanal ham ko'rinib turadi. Hamma yer ko'rinadi. Yani mehmonlar kelgan vaqtda sho'da pardani qo'yasiz, pultni bosib berasiz, pardani ochadi, uji tamom bo'ladi. Kvartiralardan biri bo'ladi. Bu yerni ham ko'rib turganingizdek, polni shpakulovkadan chiqqan, stechkalari qilingan va albatta kvartirani o'zina gazlar ham tushgan, sho'tchiklar ham ustanovka qilingan. Ya'ni gazdan, suyetdan, suvdan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bu ko'rib turganingiz birinchi xonamiz, ya'ni giraverishdagi birinchi xonamiz, zal assenzlar ham bo'ladi. Sababi bu yerda kuxnya tushgan bo'ladi. Kuxnyada bemalol ovqat pishirsangiz bo'ladi, hamma narsani ustanovka qilasiz, akkuratni. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, kichkina qilib deydi. Sababi bu yerda yana katta xona qoldirilgan. Ishonni tuzuk ko'rasdan bemalol shunda yeb ichib o'tirasiz. Plus balkona qaranglar. Balkon ham kengina. Balkondan chiqasizlar, uje atmosferani ko'rasizlar, ham foydatda berasizlar. Qaranglar. Enina kattalik ketgan balkon. Bundan ham bemalol foydalanaverasizlar.
Bu görüp turğanınız ise keyingi kvartiramız boladı. Ümumi meydanı 71 kvadrat metreden ziyad. Nəçün minliyin deseniz de studiyli formatda kalınğa. Haxlasanız şunu etib özünüz dizaynerski proyekt etib taxlatdırıb faydalana verəsiniz. Haxlasanız xana etib bölsəniz boladı. 71 kvadrat metr kəməməz doğrum. Bir də görüp turğanınız deyim, bir balkon düşkən. Bir yan tərəfimiz Ali Baba Kruka Qarağan boladı. Qaranla. Bir də atmosferası vapşe zor. Həzzət falan Ürgəncdə bir küzə tutduradı onun caylarından. Bere boladı. Keyingisi aşxana ne deseniz de aşxana denli kaldırılgan. Qaranla birden polni şötçiklə ustanovka kılıngan. Plus aşxananın özündə balkon boladı yana. Şavat kanal göreni duradu variantı boladı. Bu görüp turğanınız 10-cu etajdaki 71 kvadrat metrli 71'den hem ziyadarak çıkan 71 kvadrat metrede tutma kvartiramız boladı. Beran polni şipakulovkaları urulgan, gazı, suvu, suyeti hemen əsası taxlanıb tutdu. Gələsizdən aytib ötkənliyi xaxlasanız, xana etib bölüb verəsiniz. Xaxlasanız üçün studiyli formatda özünüz taxlaysınız da həzzətib yaşayırəsiniz. 2 dana balkonuna ega boladı. Bu kvartiramızın meydanı ise 80 kvadrat metreden ziyadarak variantda işləngəni boladı. Yəni hazırda bir dənə şunu bir xana kaldırılğan, özünüz görəsiniz, özünüz planınızı ötüb faydalanırsınız. Divarları polni şipakulovkadan çıxıb tutdu. Xaxlasanız üçün açıq formatda qoyuyorsunuz da. Xaxlasanız da en zor fişkəsi var. Birdən eşik açsanız da boladı, nerədə istəmir? İnaşunnin en təpədəki terrasağa çıxsanız da boladı. Yəni bir, ne desem, ofisə tıqqama, ya bu özüm tınçkına damaladım, kvartira taxlaq qoyamam deseniz de inan sizlərə zoru boladı. Yəni ailəniz bilən gəlib evdə həzzətib, şaşlıqla, barbikularını bassazlaran boladı. Və yanın öz planını düzüb ala verəsiniz. Xaxlasanız üçün açıq etib qoysanız boladı. Xaxlasanız üstünü yapıb navesəsiniz də boladı. Xaxlasanız polunu ayna bilə yapıb daşasanız boladı. Ay tamam ki, yanın öz planını düzəsizdən həzzətib faydalanarız. Bu görüp durğanız 80 kvadratdan ziyadarak kvartiramız boladı. Birdən görgənizdə xanaları polni şipakulovkadan çıxan, gazdan, svetdən, sudan mamması yok. Lekin av atmosfera qaranla, ərzidon atmosfera. Bir də kəmdən kəm çıxadı satuva. Şunun üçün faydalanıq qaranla. Polni Ürgənc görüntü tutdu. Bir anda yine görüp durğanlarınızda Şavat kanal. Ay tamam ki, bir yaşayış üçün alsanız əzətəsiz. Səbəbi gengina parkovkası var. Şavat kanalının boyunda bir mal ailəniz bilən yürüsəniz boladı. Tınçkana məhəllə deydi ki, Ajunnin cayda caylaşqan boladı. Xulləs, görüp durğanızda siz xaxlağan kvadraturada Babedə. En kiçiyinəsi aytıb ötkənlərimizdə 72 kvadrat metr boladı. En kətdəsə isə 107 kvadrat metr boladı. Polniyan meri şipakulovkaları urulğan, gazları düşürülgən. En qalavnisi dokumentləri 100% tayar notariusa barasız, doğru adınızı ötədi. İndi bana pulun yetişik oldu deseniz de, egəsi ay tutdu, 7,5 milyon sonunda tutdu, üstündə gəliş aramız, gəlsələr də tutdu. Şunun üçün gələsiz, egəsi bilən gəpləşəsiz, gəl ölməsəniz nomerlərini qaldıramız, telefon vurup, qızıqıb, söyləşib, özü bilən gəlişib, xarid qıla verəsizlər. Həmməmizə yine şunu elitli cayladan bir caylan alayıb, əzzət remotlanı qılıyıb, ailəmiz bilən həzzət yaşaş nəsib etsin.